Yes, tubaha ikaze kuri iyi channel ya David Official TV, aho uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru atandukanye y'imikino by'umwihariko avugwa mu Rwanda. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano ku mutoza wa APR FC, aho yavuze imyato Muhire Kevin ukinira ikipe ya Rayon Sport. Umutoza mukuru w'ikipe y'ingabo z'igihugu Darkonovic yahamije ko kapiteni wa Rayon Sport Muhire Kevin ariwe mukinnyi wa mbere mu bakinnyi bakina muri shampiyona y'iciciro cya mbere mu Rwanda. Ku itariki 9 Werurwe 2025 nibwo APR FC na Rayon Sport zaguye miswi zinganya ubusa ku busa mu mukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona. Wahise uba umukino wa gatatu aya makipe anganye muri shampiyona. Aganira n'itangazamakuru nyuma y'umukino, Darkonovic utoza ikipe ya APR FC yakeje Muhire Kevin avuga ko kubwabona ariwe mukinnyi uhiga abandi muri shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere. Yagize ati nimero 11 yabo murambabarira nibagiwe izina rye. Ashobora kuba ariwe mukinnyi ufite ikirenge cyiza muri shampiyona kubera imipira y'imiterekano ye. Uyu mutoza abajijwe impamvu yahisemo kubanza hanze Dauda Yusuf wari wasimbuwe na Nshimirimana Ismail bakunda kwita Pichu, yasubije ko badakina ibintu bimwe kandi umwe muri bo yabanje mu kibuga imikino mike. Niba mwararebye neza Dauda yabanje mu kibuga imikino mike, ntabwo yigeze atanga ibyo twamusabye gukora. Uyu munsi yinjiye mu kibuga agerageza gutanga imipira myiza yashoboraga no kuvamo ibitego. Iryo niryo tandukaniro rye na Pichu. Gikundiro yagumanye umwanya wayo wa mbere n'amanota 43, mu gihe ikipe y'ingabo yagumye ku mwanya wa kabiri n'amanota 41. Akaba ari uko byifashe kabisa hano mu ikipe ya APR FC. Uyu mutoza akaba yatangazaga yuko Muhire Kevin ariwe mukinnyi abona ariwe ukomeye muri shampiyona y'u Rwanda. Yes, nono amakuru yacu tuyakomereze hano mu ikipe ya AS Kigali. Ariko mbere y'uko dukomeza, wowe utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mu ikipe ya AS Kigali abarimo Rugira Yabo Hassan bareze ikipe ya AS Kigali. Abahoze ari abakozi ba AS Kigali barimo myugariro wa Marine FC Rugira Yabo Hassan basabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kubishyuriza iyi kipe nyuma y'uko batandukanye baberewemo imishahara. Umwaka ushize w'imikino, iyi kipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali yatandukanye na bamwe mu bakinnyi itari gikeneye gukomeza nabo, ariko bagenda badahawe ibyari bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye. Uretse abakinnyi kandi, iyi kipe yanatandukanye n'uwari umutoza mukuru w'ingimbi cyane ko amasezerano ye yararangiye, ariko agenda aberewemo ibirarane by'imishahara. Nyuma y'uko abarimo imishahara nyuma y'uko abarimo Bishira Latifu na Kimenyi Yves bahisemo kujyana AS Kigali muri Ferwafa basaba ko bakwishyurizwa amafaranga yabo. Undi wiyongereyeho ni Rugira Yabo Hassan ukinira Marine FC mu gice cy'ubwugarizi. Ibaruwa uyu myugariro yandikiye ishyirahamwe kuri uyu wa 10 Werurwe 2025, Rugira Yabo Hassan yasabye Ferwafa kumwishyuriza iyi kipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali amafaranga angana na miliyoni 2,400 angana n'imishahara y'amezi 4 atahembwe mu mwaka w'imikino wa 2023-2024 mbere y'uko batandukana. Araza kandi yiyongereye kuri Mukiza Abdul Karim watozaga AS Kigali y'abatarengeje imyaka 20, bivugwa ko we yiteguye kuzagana inzego zose bireba ariko akishyurwa imishahara aberewemo n'iyi kipe. Yes, amakuru yacu noneho reka tuyakomeza hano, aho barindwi bakina mu Rwanda bahamagawe mu makipe y'ibihugu byabo. Mu gihe ku mugabane wa Afurika hahamagawe abakinnyi b'amakipe y'igihugu agomba kwitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi 2026, barindwi bakina muri shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru. Muri iki cyiciro cya RPR bahamagawe cyangwa se Rwanda Premier League bahamagawe iwabo. Abahamagawe harimo Denis Omedi na Hakim Kiwanuka ba APR FC bahamagawe muri Uganda Cranes yitegura imikino ya Guinea na Mozambique mu gushaka igikombe cy'isi cya 2026. Ikipe y'igihugu ya Uganda izakina umukino wa mbere na Mozambique tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2025 uzabera muri Mozambique. Umukino wa kabiri izawukina tariki ya 25 z'ukwa gatatu 2025 aho izaba yakiriye Guinea. Abandi bahamagawe barimo Bigirimana Obed, Henry Musanga, Rukundo Onesimo ba Polisi, Muderi Akbar wa Gasogi United na Musa Omar wa Gorilla FC
bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Burundi yitegura Cote d'Ivoire tariki ya 21 z'ukwa gatatu n'ibirwa bya Seychelles tariki ya 2 uku kwezi ariko kwa gatatu mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Mu Rwanda ho abakinnyi bazaba bahamagawe mu mwiherero bazawujyamo nyuma yo gukina umukino w'umunsi wa 21 wa shampiyona biteganyijwe ko uzakinwa mu mpera z'iki cyumweru. Yes, amakuru yacu reka tuyasoreza aha ngaha, aho turakana subscribe wikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye turabakunda neza cyane.